gabricha isa sodaatu jaallata, ka dalagaa dalaguu dho'isu jaallata, ka qalbii dureessaa jaallataa jedhe. Gaaf tokko ana matni riyaadaa qaraasisu jiru abbaa qabeenyaati namni tokko sa'a 7 booda natti dawwalee beeyta afaan sa'a 7 fi daqiiqaa 50 maal ni ta'a. Hadiisa kana naa qaraasisu jiru dhagee itti dhiiseetuma ogguun ana daree biyyoo dhaqe booda dhimma wayiitiif na barbaada. Sheekh edaanuu rabbiin dureesse jaallataa naan jedhe. Yogguu inna Allah yuhibbul abda taqiyya alghaniyya hangumaanan juu caqaseeti osoo hadiisa na wajjin gad hin fixin silkii dhaamsate. Sanboodaan hadiisa qixa sirriitiin fassarutti jirammoo ani. Inni achuma dhaabee biraa kute akka qaallechi laa salaata salaannin jiru jennaan oguu maziida gartee ol seene hangana dhageenyaan sheekha naagee achuma dhiisi jee salaata dhiisee kute jaa. Wanni silaa booda jiru liman laa udu'a lahu jechuuf booda jira. Nama hin udu'atiniif jechuuf booda jira. Kanaaf nama qalbii dureessaa jechuudha. Qalbii miskiina gaarii miti. Kanaaf inshaallah isin hundaa'uu warra biyya keessa jirtanii fi warra biyya alaa jirtan mara keessan haajaa rabbi isin haa baasu. Yaadaa muraada rabbi isin haa guutu. Sagaleen tiyyatun numa dhageyamtii miti. Yoo sagaleen hin dhageyamne gaa hin dhageyamtu naan jaa. Khayrii hunda walitti rabbi isin haa qabu. Khayrii hunda walitti rabbi isin haa qabu. Balaa rabbi isinirraa haa qabu. Warra biyya keessa jiruu fi warra gartee biyya ambaa jiruus mara keessanuu rabbi isin haa milkeessuun isiniin ja'a. Khayrii hunda walitti isin haa qabuun isiniin ja'a. Balaa rabbi isinirraa haa qabuun isiniin ja'a. Yaadaa muraada rabbi isin haa guutuun isiniin ja'a. Waan diinii fi diinagdeef hin tolle rabbi isinirraa haa qabuun isiniin ja'a. Silaahis gaa khayriin hin dhumtu. Quuqaa bakka isinit dhaabbatee ni jiru. Quuqaa bakkuma isinit dhaabbattee ni jirtu. Rabbi isinirraa haa buqqaasu. Bakkuma quuqaan isinit dhaabbatee jiru. Wanni akka du'aa'ii hin jirtu. Wanni akka du'aa'ii hin jirtu. Aamiinii. Aamiinii. Laal faatiyaan tun. Faatiyaan du'aa'ii summaan matummaan isiitu. Gama boodatti du'aa'iin faatiyaan aamiin qabdi. إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين يا ربي نوقيب الإجاج. خناف إن شاء الله نمني نخرد فاجر تنكون إمي خيسان أكما ريفو جيسان أكد إمنا ممنا حاكما جيرو إبدين الدادة إسج إبسطو أكا كسيتي حاجة ربي سناباسون إسنين جاء dhibdeen itti jirtu sukkara haa ta'u dhiiga danfaa haa ta'u halee haa ta'u somba coggaarraa haa ta'u dhukkubbii mataa haa ta'u gaggaba haa ta'u nama budaa nyaate haa ta'u nama gartee miskiinummaan itti jirtu nama qabeenyi isaa ala jiru nama gartee waa dhabee gartee jiru nama barnootaaf ala jiru nama barnoota idileetti gartee jiru nama fuudha barbaadu ta heeruma barbaadu ka ilmaan itti jallate hunda keessan haajaa rabbi isin haa baasu. Hunda keessan haajaa rabbi isin haa baasu. Biyya tanatti egaa inshaallah salaannee magriibaa sa'aa takkaa fi daqiiqaa 10 gartee tahaa achi egaa amma kara biyya teenyaa faa magriibaaf achi garagaluun dhiyaattee jirti. Kanaafuu daawwattoota keenyaa fi hordoftoota keenyaa fayyaadee yogguuniif ijaan fayyaadee biyya teenya fayyaadee yogguu jaan namuma dalagu jiru kanaan fayyaadee jechuun dehi jechuun dhali jechuun fayyaatee jechuun ammaas itti huu jira tahsiilu haasil ja'aniini namuma gartee fayyaa qabu kaakaafu jiru tokkoon fayyaatee jechuun tahsiilu haasilin yaa ayyuhalladhiina aamanuu aaminu rabbiin namuma amanee jiru kanaan aaminu amanaa ja'anii bar ayyuhalladhiina aamanuu aaminu tahsiilu haasil akkan taane yaa ayyuhalladhiina aamanuu aaminuu jechuun
iimaan harkaa qabdan kanatti dabaladhaayii jechu daawwattoota keenya. إيمان أركاك أبدن كان اتدبلت دايه كقول الصحابة رضوان الله تعالى عليهم اجلسوا بنا ها هنا نزداد إيمانا اجلسوا بنا هذه اجلسوا بنا نزداد إيمانا إيمانا قرتي دبلنا بكتي خنا نونغت تآهي أكما قرتي أمني صحابة رضوان الله تعالى عليهم جان إيمان دبلتون الإيمان يزداد بالطاعة وينقص بالمعصية إيماني خيري دلقودان ni dabalam dilii dalaguudhaan qaxxiqqaata gadi deema gartee jechuudha. Kanaafuu daawwattoota keenya taasiidoo haasidha kan taane fayyaa deha du'aa'iin nama isinii godhu jiru bakkattii kaabaa jala silkii tana cufee du'aa isinii godhus malaayikaa aamiin isinii ja'a. Akkuma isin fayyaa dehi akkuma jettan jazaakumullaahu itinuu jirtanii akkuma jettaniif aaminii tana namni garii yoo dhegee mirqaanaa yogguu du'aa'iidhaa abba yaamanii hin garre yogguu du'aa'ii namni tokko nama afeeree qoonqoo nyaachisee maal jemee boo abbaa wadaajaa yaamaa ga aaminaa juu isa ala jiruus du'aa'ii yoo godhannu mantaatu haa dhagehuufi yaaman haa dhagehuu hunoo du'aa'ii goonee isinis akkasitti itti nuu jirtanii nuu dhagehaa jechuudhaa fi banee isin dhageessisa malee qixa sirriitti itti isinii himnee jirra. Rabbi isinii haa qeebalu. Rabbi isinii haa qeebalu. Du'aa'ii isinii kadhanne Rabbi isinii haa qeebalu. Yaaboo isinummaan kun warra du'aa'ii jala taa'u Rabbi isin haa godhu. Namni gariin du'aa'iin yogguunii fi deemtee fakkeenyaa awwadaa'iin as baatee yogguu haramaayaa qaxxaamurtee isiin fakkeenya akka nama dirra dhawatti itti gaddeemtuutti finfinne isii gaddeemtu yogguu isiin qarsaa gartee geesse inni dirra dhawat duraa gabboo silaa makiinaa waan daqiiqaa sadihiitii beeki daqiiqaa afuriiti hangana gad wal dabran warra du'aa'ii wal dabre Rabbi isiniin godhini Kuruphoon takka malee hin deessuu jaan nama arkeen hin beeku. Kuruphoon takka malee hin deessuu jaan maaliif jennaan hogguu gartee inni irraa qabu isiitu irraa hin qabne. Hogguu hormichi irraa qabu isiin irraa hin qabdu. Hogguu isiin irraa qabdu inni irraa hin qabu. Takkitti sanoo isaan lachuu xiixuu walleegaa isiinis irraa qabdi inninis irraa qaba jechuudha fakkaata. Kanaaf warra du'aa'ii jala taa'u Rabbi isin haa godhu. Warra du'aa'ii jala taa'u Rabbi isin haa godhu. Yaa daawwattoota keenya hordoftoota keenya cirriinqoo halkan iyyuu kana asin durallee daawaa keessaniin dubbadha. Ammaasiis raammoo halkaniitii jira. Tamataa kanarraa waa ibsattu. Tamataarraa gartee waa ibsattu. Halkan sadii kadhachaa bulaniiti halkan sadeessaa irratti sa'a sagalitti wanni nu ifuudha waan jirtu jettee raammoon kaatee kuttee ja'an cirriinqoo ka'ee kuttee ja'an raammoon sa'a sagaliin kudhaniin fixxee halkan yogguu sa'a kudhan maal ta'u mataa gubbaa ifni taa'ee fi ja'an halkan itti aanu yogguun fi cirriinqoon arku eessaa ifaa kan harkatti jennaan itti buleetiin fudhadhe haa jetteen jaa itti eega guyyaa san cirriinqoon cirr jechuu eegalee ilaa amma gurra nu baqaysutti gartee jire ilaa amma gurra nu baqaysutti jire. Warra du'aa'ii jala gattaa'u Rabbi isin haa godhu. Warra du'aa'ii jala taa'u Rabbi isin haa godhu. Warra du'aa'ii qeebalatu Rabbi isin haa godhu. Warra qalbiin biree jiru Rabbi isin haa godhu. Khayrii hunda walitti Rabbi nu haa qabu. Mara keenyaa waa haajaa Rabbi nu haa baasu. Hajjii teenyaa sajja mabruur Rabbi nu haa godhu. Isinillee bakkattii kana gartee Rabbi isin haa fidu. Mara keessanuu dhiira keessan dhalaa keessan xiqqaa keessan guddaa keessan hagamanaatiis hunda keessanuu bakka kana Rabbi isin haa fiduun isiniin ja'a. Hunda xalabaa ilmii gabbaatees xalabaata keenya xullaaba keenya warra dhufa eegan hayogguu dhaqanillee beekan Rabbi xalabaa teenya nu haa taasisu. Khayrii hunda walitti Rabbi isinii haa qabu. Hamtuu Rabbi isinirraa haa qabu. Hamtuu Rabbi isinirraa haa qabu. Hamtuu Rabbi isinirraa haa qabu. Balaan isin hin arkin khayriin isin bira hin dabarin. Balaan isin hin arkin khayriin isin bira gartee hin dabarin. Muraada Rabbi isinii haa guutuun isiniin ja'a. Haajaa silaa isin barreessitanii
وانا كناتي يا شيخ بربان جتان ربي حاجة إسنا باس حاجة إسن سلانور را بربادن همتني ربي حاجة إسنا باسو خيري هندولت ربي سني ها قبو مراد ربي نها قوتو بلا ربي سنر را ها قبو جولو تخين خبي أنبات هدا جرن اللي هدا ربي نها باسو هدا ربي نها باسو نما نمني ساجلا دو اللي جنة ربي آخنو في نما نمني ساجلا دو اجرو جنة ربي آخنو في دعاي ربي نها قبلو خيري هندولت ربي نها قبو ustaazoota keenya warra nama barsiisaa jiru qilleensarratti fi lafarrattis galanni keessan jannata isinii haa ta'u. Ustaazoota keenya warra qilleensarra nama wali qabee rabbumaa je'ee nama barsiisaa jiru hunda keessanuu jannatal firduusiin galata keessan haa ta'u. Baratoota keenya warra qilleensarratti waa baratullee warra qilleensarratti waa baratu jiru afaan keessan rabbi isinii haa hiiku afaan keessan rabbi isinii haa hiiku qomti teessan qoma quraanaa isinii haa taatu qomti teessan qoma quraanaa isinii haa taatu balaan isin hin arkini khayriin isin bira garteen dabarini balaan isin hin arkin khayriin isin biran dabarini qoma teessan qoma quraanaa rabbi isin haa godhu qoma teessan qoma quraanaa nama hifziin isaa laafte tafsiira hadiisa fiqii naawii maal balaaga mantiqa sarfi maal hunda warra baratu rabbi isin haa godhu hunda keessanuu warra gartee ilmii barate rabbi isin haa godhu du'aa'ii rabbi nu haa geebalu du'aa'ii rabbi nu haa geebalu yaadaa muraada rabbi nu haa guutu yaadaa muraada rabbi nu haa guutu khayrii duniyaa akhiraa walitti rabbi nu haa qabu waan diiniif hin tolle waan diinagdeef hin tolle rabbi nurraa haa qabu waan diiniif hin tolle waan diinagdeef hin tolle rabbi nurraa haa qabu balaan isin hin arkini khayriin isin bira gartee hin dabarini balaan isin hin arkini khayriin isin bira gartee hin dabarini du'aa'ii teenya rabbi nu haa geebalu du'aa'ii teenya rabbi nu haa geebalu khayrii hunda walitti rabbi nu haa qabu بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على دينك برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين انا فغرتي ان شاء الله داوتو تخينيغا خيري داني سنغرتي اندغنو خيري يغو تكلي سنندغنو سننجا بلا ربي سنرها قبو بلا ربي سنرها قبو وان سلا غرتي نتهمچو بربادن كر ربي سنرا بيخو هندكي سناجا ربي سناباسون سننجا guyya guyyaa shamarree teenya dargaggeessa keenya ka'alaa kabiyya keessaa guyya guyyaa gatta'aati rabbi ifi kadhadhaa kajaartii qabu ka ilmaan qabu kan qabnees yaa rabbi fayyaanarraan fudhatin ja'a kadhadhaa yaa rabbi miskiinummaa mataarra nan kaayin ja'a ofirraa kadhadhaa miskiinummaan mataan isiitiituu ba'aadha miskiinummaan mataan isiitiituu ba'a miskiinummaan mataan isii ba'aadha wallaallilleen gartee ba'aadha dhukkuba maal jee isinitti haayimu nabiyyallaa ayyuub seenaa isaa haa hordofnu haa laallu kanaaf guyya guyyaa keessattuu guyyaa juma'aa kana murree rabbii keenya ufi kadhannee yaa rabbii keenya waan akkanaatiin sirra barbaade jennee kadhachuudha gartee qabna eega fayyaa dhabne booda waywaachuu gartee osoo niif hin tahin eega rakkanne booda waywaachuu osoo niif hin tahin osuma fayyaa qabnu kadhachuun dirqama gartee tahaan isiniin ja'a nuu jajjabaadha ibaadarra wal kakaasa nama shariika godhattan firraa gartee laala dhiirti dhalaan
nama shariika godhattanii wajjin deemtan firraa hubadhaa firraa laala. Maaliif jennaan almaru alaa diini akhiihi, namni tokko diin obboleessa isaa irratti gartee jiraa jaa. Almaru ma'a man habba yawmal qiyaama, namni nama jaallate wajjin guyyaa qiyaamaa ka'aa jaa. Shaayireen Arabaatiis fakkam min jamrin, cilee irraa hedduudhaa gartee jaan. Daaraa keessa cuubamnaan seennaan daaraan isii dhaamse hedduudhaa gartee jaan. Kanaaf nama shariika godhattan shamarree teenya firraa laalaa. Dargaggeessa keenya nama itti hidhattanii ilaaltan firraa laalaa. Namni badaa waansaan nama fannisa. Namni farshoo dhugu farshoo nama obaasa. Dukaana sijaaraa aarsu sijaara nama aarsisa. Namni muuziqaa gartee oosu yoo shariikte muuziqaa si caqasiisa. Akka ati dhaggeeffattu si godha. Kanaaf walumaa galatti nama shariika godhannee wajjin jiraanyu sirraa haa laallu. Du'aa'ii tana addu'aa'u huwa al-ibaada. Addu'aa'u huwa al-ibaada. Du'aa'iin ibaadaadha. Namni osoonii fi waan takka biran geenye rabbi firraatti kadhachuudha gartee qaba. Mee nabii rabbi alayhi salaatu wassalaami fuudhatti lafaa kaatu. Dhimma takkan lafaa kaatu. Dura istikaaraa salaataa du'aa'ii san kadhadhaa itti seenaa jaan. Nabii rabbi alayhi salaatu wassalaami waan khasheena huntaanee jaan. Namman istashaara, namni mariidhaan waan takkatti seene khasheena huntaanee jaan. Du'aa'iin san tamariiti. Kanaaf wanni niin isinitti dhaammadhu warra qilleensarraa warra lafaa diin lazzamnee diin qabannee itti nama yaamnee akhlaaqa waan jaamu qabaannee naamusa waan jaamu qabaannee akka ayyu Aashaa radiyallahu ta'ala anha su'ila gaafatamte haala ergaa rabbii irraa gaafatamnaan qaalan niyatte kaana khuluqu rasuulullaahi sallallahu alaihi wasallam alqura'aan. Namni haala ergaa rabbii baruu barbaaddan quraanuma qara'aa jette, quraanuma laalaa jette. Ijtama'a fi nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kullu maa wujida fil kitaab. Wanni quraana keessa argamu guutuun ergaa rabbii keessa walitti qabama. Kaana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qura'aanan yutula. Ergaan rabbii qura'aana irraa qara'amu. Alladhii ya'kul, quraana nyaatu. Wayashrab, quraana gartee dhugu. Wayanaam, quraana gartee rafu. Ergaan rabbii akkas ta'e. Wafii rasuulillaahi sallallahu alaihi wasallam uswatun hasana. Huccuu kamii uffan, akkamiin nyaan, akkamiin raf, akkamii abbaa manaatii wajjin jiraan, akkamii haadha manaatii wajjin jiraan, akkamii ollaa wajjin jiraan, akkamii hawaasaa wajjin jiraan, haqa hawaasaa akkamii firraa eeyin, arrabi kiyya akkamittiin eeggadha. Kana hunda jala buunee haa firraa eeyinuun isiniin ja'a. Osoo guyyaan qiyaamaan dhufne namni nama zallame as bahee dhiifama naa godhi isiin zallamee jechuudha gartee qaba. Kanaaf hedduu isinirratti deemullee gartee hin fedhu. Walaa eeggannuuhiin isiniin jaa qilleensa gubbaa irratti namni nama muufachiisee namni qilleensa kanarratti nama tuqee siin tuqe je'ee as bahee akkuma duraan je'etti yaaboo siin zallame je'ee nama san dhiifama kadhachuudha qaba. Fedhu qilleensa irratti haa ta'u fedhu lafatti haa ta'u. Zulmiin sadii, tokko zulmii beeynallaahi wa beeyna ibaadi. Lammeessaan zulmii beeynaka wa beeyna nafsika. Takka zulmii beeynaka wa beeyna ibaad. Zulmii sii fi rabbi jidduu jirtu siif araarama yoo ati irraa toobatte. Zulmii mataa kan keetiif zallamte san achuma gadi ilaalta. Zulmii gabrootan saa zallamte armaan wanni olooftuuf hin jiru. Yaa rabbi naa araarame waan akkanaatiin balleessee jette. Maaliifiifi namuma zallamte san bira dhayitee siin zallamee dhiifama naa godhi jechuu qabda malee namuma zallamte san bira dhayitee
siin zallamee dhiifama naa godhi jechuu qabda malee wanni ati yaa rabbi naa araarami jettuuf hin jiru jechuudha. Kanaaf inshaallah gaa asrii booda du'aayin isinii godhaan jee daawaallee gartee hin jenne du'a uummatanaatiitu gartee tana hunda walitti amma taa'iin hangana gartee keessa isinii buuse biyya keenya gaa salaanni makriibaatis gehaati gartee jira. Khayrii hunda walitti rabbi isin haa qabu. Khayrii mara rabbi walitti isinii haa qabu. Beeytii harkaan qabannee du'aa isinii goonee beeytii jala ol bahee bakkattii namni nan shaakallettiin bakka namni nan shaakallettiin beeytii gama gubbaa ol bahee shaqlaarra taa'ee akka namni bakkattii kanan nan shaakalletti shaqlaarra taa'ee shaqla akka wahiitti gartee dhaamootu kanarra taa'ee du'aa isinii godhu jira akka gartee namni gartee nan shaakalle achi siqi as siqi akka gartee naan hin jenneef asii du'aa isinii gartee godhutti gartee jira. Kanaafuu baarakallaahu fiikum warri aamiin jettan galanni keessan jannata haa ta'uun isiniin ja'a. Du'aayin isinii kadhadhe kun rabbi isinii haa qeebalu. Firaqarraa rabbi nu haa tiisu. Karaa ahlu sunnati wal jama'aa irratti rabbi nu haa tiisu. Karaa ahlu sunnati wal jama'aa irratti rabbi nu haa tiisu. Firaqarraa rabbi nu haa tiisu. Xullaaba keenya firaqarraa rabbi haa tiisu. Hawaasa keenyaas firaqarraa rabbi haa tiisu. Firaqa osoon kanaa fi san hin jiin tokko firaqa waan je'amuun feenu maqaan keenya ahlu sunnati wal jama'aadha. Nantasibu ilaa salafi saalih ummata salafu saalihitti intisaaba if irkifna karaa isaan deeman deemna. لا يسرع آخر هذه الأمة إلا ما صلح أولها كما قال عبد الله بن مسعود. وأن منكم جل قمني درات الجمل قمني بوداخ ونتل هنجرو أو كعبد الله بن مسعود جيسون. خناف قدوان تنيه دنون تنيه عليكم بسنتي وسنة خلفاء الراشدين المهديين أقضوا عليها بالنواجذ. خراكي يا في خرا أمة قرتي قاري ديماني ديما أكما نبي رب عليه الصلاة والسلام جاءنتي إساني ولي رب وخاصون سنين جاء. خناف قا وان بيتين يخيس جرو نتهمون لنفدونين بيخا فرق رب واتيسو أهباشي في وان بيروتيس تأولمات آني غوتو ربي سين الراها دوركو ربي سين الراها دوركو فرق مغوتو وان جامهن رب الراها دوركو. حديثا قرآن جل نمدي مرب وهاغدو بيتين بي ديني في دينقيهم بيكم ترب واتاسسو بيتين بي نقيا بي مسوما أروميا دان نانو دان مئسان بيومتين يغوتو بي نقيا رب وهاغدو وانو ديغو برباد رب الراها دوركو وانو فجاسو برباد رب الراها دوركو. بيتين بي magariisa biyya teenya biyya aalima hoomishtu biyya darasaa gartee qaariyaa baaftee jiraachiftu biyya masjiida gartee kiisha isiitii baaftee jaartu tan madarasaa jaartu tan majliisa jaartu rabbi bira haa dhaabbatu. Biyya teenya rabbi nu haa tiisu. Biyya nagiyaa rabbi nu haa godhu. Biyya nagiyaa rabbi nu haa godhu. Waan nu diiguu barbaadus rabbi nurraa haa dhoorku. Biyya nagiyaan beekamte tamisoomaan beekamte biyya teenya rabbi nu haa gartee godhu. Waan nu diiguu barbaadu maqaa dhuhuudhaan malattis rabbiin ni beekaa. Rabbi gartee nurraa haa dhoorku. Rabbi nurraa haa dhoorku. Nama diin bira dhaabbates bira rabbi nu haa dhaabbatu. Nama olomaa bira dhaabbate. Nama xalabaa qaariyaa baasee akka aalima tahan nu godhaa jiru. Xalabaa teenya warra gartee yeroo isaanii muranii hawaasa waan nu barsiisaa jiran hunda isaaniitiitu jannatal firduusiin galata keessan haa ta'uun isiniin ja'a. Baarakallaahu fiikum. Nu jajjabaadhaa ustaazoota warri qilleensarra nama barsiiftaniis warri lafan nama barsiiftaniis darasoonni nooleen teenya ni beeyte. Nooleen naannoo Shee Adam Tuulaa hogguu qaariyaa gartee baasaniif nama
nu qaraasisuu ijoollee nu qaraasisuu ni dandeessaa ijaan sheeka keenya shee Aadam Tuulaatu galanni isaanii jannata haa ta'u karaa godhe isiitan. Akkasuma naannoon birootiis onni ituutiis biyya sheeka keenya shee Muzabur faa biyya keenya shee Jibriil faa naannoo Ciroo jechuu kiyya Harargee takka Harargeen Silaawi akka Harargee lixaa akka gartee gaara mul'ata abbaadho biyya guutuu tana keessa deemeetiin beeka keessattiin guddadhee darasoonni naannoo tana jiran qaariyaa fudhatanii warri fiigan ittaqullaha rabbi sodaadhaati arkaan isliminnaa nama barsiisa. Rabbi sodaadha arkaan isliminnaa arkaan iimaanaa arkaan ihsaanaa qaariyaa si nyaachiftee amata 10 bira teessee sheeka teessee biraa deemte san ta salaata osoon qabsiisin biraa deemte san man suniya ilaykum ma'rufun fakaafi'uuhu nabiin rabbi alayhi salaatu wassalaam kazjaa amma nan gaafatu jetteetuma yoonii fi akkanuman nama kana dila kana bira teessee ama 10 osoo salaatan qabsiisii yogguu biraa deemte meeta nagawaaniin juun beeku takkaa fi takka maal daash ati itti naaguutiin siin ja'a. Kanaaf xullaabni keenya nama tokko yoonii fi lafzii quraanaa barsiiftanii biraa deemtan wanni inni rabbiin gabbaru quraana isin barsiiftanii yeroo teessan muraati gaqqabaa nama itti waanuu himaan isiniin ja'a. Fatwaa isiniin hin jennu nama qaraasisaa hii gartee jenna. Ajnabiyyii ifirraa eegaati waanuu barsiisaa hii gartee jenna. Ajnabiyyummaa firraa eegaa waa qaraasisaa hii jenna. Diinittiin taphatina ibaluutiitu kana gartee kana ta'uu turee akka namni nuun hin jenne nama waa barsiisa. Kanaaf insha Allahu ta'ala du'aa rabbi nu haa geebalu. Biyya teenya biyya misoomaa biyya nagayaa rabbi nu haa godhu. Biyya teenya biyya khayrii duniyaa aakhiraatiin beekamte. Ta duniyattis waan duniyaatiin beekamte. Ta khayrii aakhiraa carraaqachuuttis beekamte. Akkasa rabbi nu haa godhuun isiniin ja'a. Mara keessan haajaa rabbi isin haa baasuun isiniin ja'a. Balaa gartee rabbi isinirraa gartee haa qabu. Balaa rabbi isinirraa gartee haa qabu. Waan diinii fi diinagdeef hin tolle rabbi isinirraa gartee haa qabu. Muraada rabbi isinii haa guutu. Yaada muraada rabbi isinii haa guutu. Balaan isin hin arkini. Khayriin isin biran dabarini. Shamarree teenya warra diin jala deemu rabbi isin haa taasisuun isiniin ja'a. Waan rabbi namaa qoode waan dhabanii beekaa shamarree teenya shamarran keenya waan rabbi namaa qoode hin dhaban waa hundinuu qadara eeggatti yaamina waraqaatiitu hin gahin ta guyyaa heerumanii ta guyyaa abbaan manaa namaa dhufu guyyaa qaaxaroo yaaminsa waraqaatiitu hin gahin guyyaa waraqaan yaamuun geesse hundi keessan ni heerumtan hoggaan akkana iyyuu gabbaatanii hidhii diimeeyfattanii gabbaatanii waan hin jirre fuuleef dibdanii ija kamaleef gootanii huccuu qalloo uffattanii dhiira gartee dubbiftanii mataa qullaa deemtanii karaan taaneen dhiira kamalee gootanii waliin taatanii kuni waan rabbiin azalitti sii dabare waan ta'in takka wanni fidu hin jiru diin qabadhaa qooda rabbii eeggadhaa isiniin jenna. Dardarrinis rabbi sodaadhaa bakka kanatti ijoollee teenya miskiina dubartii tan ittiin kijibinaa rabbi haa sodaannu rabbi haa sodaannu. Nama foon beeku sombaan hin sobanii jaan nama foon beeku sombaan hin sobanii jaan niin beekaa beeki anis warra aakhiraatii warruma addunyaati. Sheekotii warra durii isin warra zamanaawi akkana wanni ja'amulleen gartee hin jiru nutis warruma zamanaawiidha isinilleen zamanaawuma waan biyya keessa jiru ni beeynaa. Kanaaf qilleensarrattii fi lafattis dhugaadhaan yaa ayyuhalladhiina aamanu yaa warroota rabbitti amantan kuunuu ma'a saadiqiina jee rabbiin warra dhugaa dubbatu wajjin tahaa je nama dhugaa dubbatu wajjin tahaa je
kanaaf shamarree teenya akkanaan isiniin ja'a dhaamsa kiyya kana narraa gartee fudhadhaa narraa gartee qeebalaa dardara keenya warri kofoo lafa sharroysitan warri mataa guduruu gootanii deemtan warri gartee gaabbiinaa kaayyachuu bartan warri gaabbiinaa gartee gaabbiina maal je'ee haasa'ugaa kun hundinuu waan haraamii kanarraa gartee ufaayinuun isiniin ja'a baarakallahu fiikum du'aayinan isinii kadhadhee tabeetii jalatti isinii kadhanne rabbi isinii haa qeebaluun gartee isiniin ja'a muraada rabbi isinii haa guutu مراد ربي سني أقوتو ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لال خطبي متي تيسن كتبدن والنير مجلة كتبدني شيخ وانا كنا جتني في خاچي سلا دارقتي دولتني وانا كنا جتشو بربادن أنا الرا إسن الرا ربي تيتو غرتينو بيخ أسا أن تحبوا شيئا وهو شر لكم أسا أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم ربي سبحانه وتعالى وني إسن جالة إسني شريتهم ملجي وني إسن جبتا إسني غاريتهم ملجي ورمون وكم جد خيرين فولا هماتي دفتيجا خيرين فولا هماتي دفتيجا بلو غابا خان جنان ركون أوي جتيجا أن سيام نبر غرتي جنان قران الربها جتيجا هراتي تنربها جتيجا ركوتي تجي خناف أنره إسن الراس ربي نوبيخا اللهم اختر لنا ما هو خير لنا فيه اللهم اختر لنا ما هو خير لنا فيه اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديننا ودنيانا والآخرة يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على دينك برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا والمسلمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث barreeffamiin so'aan isin barreeffamtan ka dhibdee jedhuu fi kanun irraanfatinaa jedhuu fi ka fuudhaan barbaade jedhuu fi waan isin barreessitanii olitti fooqal muraaditti rabbi isinii haa ta'uun isiniin gartee ja'a khayrii hunda olitti rabbi isinii haa qabu hamtu rabbi isinirraa gartee haa qabu hamtu rabbi isinirraa haa qabu waan diiniif hin tolle waan diinagdeef hin tolle rabbi isinirraa haa qabu خيري خدن مر ربنا وخنو حجي تينيا سجم مبرور حجي تينيا حج مبرور ليس له إلا الجنة تجا إنسان ربنا واتاسسو وجاجوت هند رب الراقي بلو إسي ورّا أجتا هوي خنا اللي ربي بك خنا إسنافدو بك خنا ربي سنادابو بك خنا غرتي ربي سنادابو يا دا مراد ربي سنيهاغوتو وروت علمي داف على جيران ilmi baasee aalima namatti rabbi haa taasisu warroota fatanaarra jiran ijoollota keenya kakudha lama fatanaa rabbi haa baasu hunduma keessa warra barnootarra jirtan fatanaa rabbi isin haa baasu naggaadoota keenyaas guyyaarraa warra ol deeme rabbi isin haa taasisu gabaree teenyaas waan isin dalaydu tabarakaa rabbi haa godhuu fi jimaa isii rabbi haa qaaleessuu fi yaa rabbi jimaa hawaasa keenyaa nu qaaleessi وفو جما يا رب خرار نور راخاسي وفو جما خرار را يا رب نور راخاسي مقالان تينيا قدتين آسمان تينيا مقالان تينيا آسمان تينيا قدتين آوداي دبي كينيا بيار ران تول ديم تربي نوها قدو بيار ران تول ديم تربي نوها قدو مقالات تينيا بيار ران تقدت تربي نوها قدو أكا خينيا وان كينيا تي أبا ربي نوها تاسسو وان كينيتي أبا نمتي ربي نوها تاسسو يا دا مراد ربي نوها قوتو بلا ربي نراها قبو بلا ربي نراها قبو قبينيا خينيا ورّا أبات تي أكفر غرغرة ربي نوها قدو وفوجي ما قرار ربي نراها خاسو دعاي ربي نوها قبلو دعاي ربي نوها قبلو
du'aa rabbi nu haa qeebalu. Hawaasa keenya naannoo teenya warra majliisa meeqaan tam jaarutti jiru aalima meeqa warra gartee qubsiisu jiru kana hunda isaanii diinii diinagdee bira rabbi nu haa kaayuu. Naannoo teenya naannoo Shee Aadam Tuulaa majliisa haariyaa sheeka keenya kanii itti abbaa nuti haa qubsiisaa jirru Shee Daawidillee rabbi nu haa qubsiisu. Hawaasni keenya kan naannoo sanii maallaqa walitti qabanii lafaas sheeka qubsiifne ja'anii ka bakka sheeka keenyaa keenya isaan lafaas bitanii fuuldura ni fuusifne jennee warra lafaa fi mana ijaarrajeetti jiru hunda isaanii galanni isaanii jannatal firdawsii haa ta'u. Dagachuun taane daawwattoota keenya jaami'aa guddoo yuunivarsiitii gartee guddoo ta sheeka keenya Shee Aadam Tuulaa gartee san wanda ishiin sheeka keenyaa san lafa san nu harkaan rabbi haa ge'u. Lafa san nu harkaan rabbi nu haa ge'u. Lafa san rabbi nu harka haa nequ. Warra waan haasofne tana ijaan harke rabbi nu haa godhu. Majliisa sheeka keenya Shee Aadam Tuulaa yogguu takkallee kan onne rabbi nu haa godhu. Majliisa sheeka keenya Shee Aamuu Watarii akkuma san kan onne rabbi nu haa godhu. Majliisa olomaa'ilee teenyaa hunda tan onne kan onne rabbi nu haa godhu. Majliisa nan ijaaruu jiru sanis kan reefu beeytii jalatti warra nu bira dhaabbachuu jiru sanii du'aa'ii godhe sunis bakkaan rabbi nu haa ge'u. Anis isin biraan kaayyadha. Sheeka rabbi si haa gargaaru hiinaan jettanii du'aa'ii naa godhanii godhuun isinirra barbaada. Waan guddaan eegalee garteetti jira. Eega rabbiiti hawaasuma malee watakka aalul khayrii tokko gartee ka'as bahee waan ukkannee kunoo sibira jirre juun agarree ijoolluma miskiin agartee sanii fi hawaasa naannoo saniiti du'aa'ii naa godha. Rabbi majliisa kee zamana gabaaba sii fixee qaraatii ka ati keessatti eegaltu si haa godhu naan ja'a. Du'aa'ii anaafillee gartee kadhadha. Wanni niin gartee anis barbaadu silaayis waa hedduudha. Du'aa'iidhaan yogguu takkallee nun dagatinaan isiniin ja'a. Du'aa'iirraa godhii qofa osoo hin ta'in anis du'aa'iitti naajamaa. Du'aa'ii isinummaan akka jettan silaa'uuni beeytanii isinittiin himu. Du'aa'ii naa kadhadhaa isin bira anis kaayyadhaa anis isiniifin kadhadhaa. Nu hundinuu nu lachuu maleeykaatiitu nu aamiin ja'a. Kanaaf inshaallah bismillahirrahmaanirrahiim. Rabbana aatinaa fid dunyaa hasanatan wa fil aakhirati hasanatan wa qinaa adhaaban naar. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اسم راجع ربي سنا